mo blogging working nkurasefo bia befremu a omotam phone mobile phone bia ne na mo yase blogger me see one hwe ya Appiah stadium next time ko program bia se me di ade be bob blogger bitrim nkurasefo bloggers no mo nya kesefo de se be boy omo de ade bi di Appiah stadium owura say Kwame despite wa bobra nyakopa dumti adwa nyima favor menyen attitude bi kesefo ni madum woni be hia owura asoma banda yi ase ana video bi amaya me share ni munyam me ne ka ho asem ana me ka se wona me ka asem papa say papa oh hu mi say o ka ebi am ya de anya nko bi be ka chiro ana wode me ko de ka ho ni edi akosi tolo atade e hye kura me se be fe omu kura ma plus 1 TV say omu nye me measurement na omu obi deserve bi mame no what be ko tro say me di this by chatem na me ti ma se bi ma bodam na me pedi wi ase be ko di doctor say Kwame despite chatem ani mo nyama me wo ni ni for this appointment and the penny 22 baby aframe kofi boat to me address and ni pe aframe kwa me yama shiri and na me je ma bodam senko na me ko di doctor say Kwame despite chatem ka Ibrahim Mahama kura ko ma bi sini cheta is one no obi on ne eye business takum ne friends manu ti o ma me Ibrahim ne kuta me life it is say me manu ko tie obi on ne no e word the same life and I say ne yonku bi a oba pa me fili nchen broadcast na Martin Tam phone nam ko fo yase ko fo party no some person who share adwuma ni ya opani say me ko school ma di journalism chi more than 37 years it is a double besua me ya dabra ne je hyper mo ne na Fìres mo share ye say we mo bia say Appiah hu mi a na ka me sis na ba ko ba bia ko junso me ba me tuzi ku na blogger ya say Appiah say hu I what bo bia yes e yele media what bo bi program so hu a media wo share me independent square program e meeting abai na what ni ahwe nyame na ko trose me ni di sabi won skani a wonye hia ni wa bia opɛ woni bi di akoro e ya agudie na be so masa me de jawa sem na me kan se papa wo hu se ka hu mi ka ma me hu se yes onu kwa ka se wo hwe video na me praise no woni bi di akoro no what you got chro ko damage bi se me di doctor say Kwame despite adema bodam sabi me titi binidi ana because say credit di pen for time ko recently me video bi kra me 2 million before ade na esa bo yesa next time we share blogger bi wo program ya so comedy that dia pa be put it me plan kuno ma bo bodam ana ana bia ya nwo o ma me sabi me se ma no Africa television ka ba kafo a chiro ma bo ebi abo bodam ana ma ba obi abodi yesi bibi di blocking o be sua no say bo yer katanta ma bo bodam ana sa dia sabi ade ma phone na wo yer sa me se nessa wo de bo breaking news wo ba se children say bo be na mo so mo say na me se me dia de bo blogger bi tibu power program say wo de e ba si enche ani na me tuma bi ba na ko di doctor say Kwame despite sabi ade ma bodam Adafo michia wene anopen baby a wo bia Awurade asomdwe enka ho midin de osofu Kumchacha Awurade adomade a chien na anopen video bi trende awo social media ne so a ebia ne wo hu bi ebia na wo hu bi abat yeni a ye frɛ no Appiah stadium ene ye papa Kwame despite onumanyamfo na video ni nyina ne se eye ya papa Kwame despite eko onumanyamfo bi ayi ase atin se azuma banda ena onko ye ena em se Appiah stadium su ko hobi ena okohu ye papa na wodi nachi an komodidie mu na Appiah stadium ko ka se fa onsem hunu ko na fa onsem hunu ko no aye topic enkrofo kan wasam pa na me sole ya no pay no ade a osofu Kumchacha mahu me share video no mani anye say Appiah stadium ebebiye na no because ye papa despite wa bu Appiah stadium e wo sika fam eni niam bebre na Appiah stadium bebiye na no aka fa onsem hunu ko bye me share say the video ne ko Appiah stadium so abeka se
wan kasa medie the woman say 1 John chapter 1 verse 8 wasi ya kasi ya nya bone ya ne ya dada ye hona nukure ne mu ya ka ya bone a wode ya bone kyeyen obie ne wi aso ye perfect memiti we menye perfect kasa anofum wom obetumi akansem bi na wonye perfect but the hamme ewa ha a me ye de ama Appiah stadium mesra so obehye video we ya mame mesra pa se video ya so of Kumchacha me ye obehye e de ama me na wa like me na wa follow me adia Appiah stadium ye wo kurom ha so of Kumchacha me kase enye na se national security any BNI any aban krofo etumi efre Appiah stadium etuni funie hwa ye wo kromo amame kasam nkyerɛw ya papa John Mahama me need to say makɔ ne nkyɛn a mɛkɔ ofie makɔ ne nkyɛn a mɛkɔ Jubilee House by adeɛ baako a ya na eyi ne sɛ hwɛ wo betumi ne obi ye di agoro ahyase sabe fa chame ye numonyamfo ose tutu asantenhene a wote kokko nana pio obi ene nana ne ko school enkrofo bebre ene nana asantenhene ne ko school but ene ni position na wodu no a wodu no untumi nkasa woni asantenhene ene ko school etino o kasa wo bedwamu a wona ne baba akodi agobone o kasa obekọ ne nkyɛn ɛwɔ bedwam na wayɛ niema bi a Nsem fatatie ade a menua Appiah stadium ɛyɛ no security threat ade a wɔyɛ no sɔfo Kumchacha me se ɛyɛ security threat sa mahwɛ video so ni bebre mafrɛ no me ansa ne mɛba bɛyɛ video no na mafrɛ obi mafrɛ ne baako mienu manya no na bibi koso saa no ɛsɛ me yam video da ɔte bi won frɛmam wonim sɛ edu baabi na ɔman pani kɔ baabi a wakɔ baabi na wakɔ baabi no na ɔman pani ka esiwa national security for the police ni soja kutetuo na Appiah stadium empese wo ya kɔ ka ne ho wo ya twe ka ne ho ba ko bia me hu ye kora na ka ni tu aka ne kɔ wo di ka ne chi saa edi ka ne chi hwa eye security threat ewiase otamfo peso onya wa de fa de wo ben wo so de wo ben wo pa a woni ne ye kuros wo de fa de so nipa fiefo so ene ye natamfo abo bi beka wa ya na friwa wontumam pato tie muntie ni ye ba ko bi so me hu ye no man pani ko baabi na Appiah stadium edi nechi saa edi ka nechi amaka no ka ne kure gina ye amaka ni gina ye chasa medwe nwa menti ase I can't understand, I can't think far so on man pani ka try your enkra ha your baabi wo kura na wo kwa yesi e we security zone security zone I want to mean fa ho na wo man pani ka na eko na Appiah stadium na ye gina ka ne gina so man pani na ma e gina yo sa driver ni ne gina yo se security fo ni bi na e gina e ma ka ni gina I don't know a security threat yeri se ni ye sa de we ye osofu Kumchacha me ken sabe obi owo nim de ya na obetem ase wonu o man pani ye kama na no o man pani ye free a memiti we ne ye kama me ne ye free wo betumi akwa ne wo fie wo betumi akwa ne wo Jubilee House office na ne na kobo nkomo ba so o man pani kokuma se na Appiah stadium wodu ho na K2 na wodi akire okota korade ne wodu ho na K2 ne wodi akire enkana ha ne wofri kumase aba na K2 ne wodi akire kofodia okọ na K2 ne wodi mo hwe ne yie mo me yentie ne yie pa America president bi
yabo ni din akyerame yesi afra ni James Gefred asade Kwame tene so ne kosua de bi fa ne ho na be kwan a ofa so a wodi hia ne nkwanhia James Gefred ase bibi sa a woye America president bi shan ya wade bi owa yan kan wasam ebaboa etimenia Appiah stadium sabi sawo ko ba bia bisa wo ya ho hyehye na wo de sabi wo yusu wadwen na no de mini problem sabi ewiase no obi amfatu ankokoro no bo na sabi obi amfatu ankowrobo no no so di wo nyansa bi no yusu na dwen na nkrofo brese no chena de I don't have problem about that. Yes, eno de me sof Kumchacha, I don't have problem about that. But the problem is Appiah on my penny nambia oko. That ke tu ana wudi echire na wo seka no na soja fo gina ho, police fo gina ho, BN9 fo gina ho, national security fo gina ho, na abamu mpani fo gina ho no mo hwe ni ye. Sadia we say e too totally bad. So for Kumchacha and I make catch them. Say BN9 fo mo ni moduma. That's national security for money majuma. That's soldier for the process for na. Ya mo guardian president money majuma. Be catch them on that. Said the Appiah stadium mo yen a security threat. Mo ye. Me did the osofu Kumchacha. When ya mishra.